dirá que ya comprende y sueña, mujer, que habla el cielo, la boca está mintiendo, que no me hubiera todo mi querer. Por una cabeza, sus alas locuras, su boca que besa, toda la tristeza, desengaños por una cabeza, ya ocurre 1000 veces, no vuelvo a insistir, pero sin mirar me irán pasar su boca de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún día llega a ser día domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
Marko Korošec, kitara. Luka Herman Geiser, kontrabas. Moje ime je Marko Hasak. Stefan Milenković, violina. Vlada Delin, klavir. Hvala lepa še enkrat. Marko Korošec, kitara.
Veš, jaz? Dej, ostani še, če dej. A jaz sem živali izpazala prej. Kaki divjaki. Eno Sebastian je bil moj profesor v srednji šoli, ki me je direktno. A to je to? Kaj pa malo? A to je s takim gusom? On ima tudi izkušnjo slabo z njima. Rado prinesel njemu No, ja, ni. instrument za popraviti malo in je Sebastian vrnil instrument še v slabšem stanju, kot je to je slab instrument. On je popravljen. On šel popravljati instrument in zašvat melodija je ena stara in je vrnil trikrat slabšem stanju nazaj. Ko sem naredil tako mas, s tem je putrov, ta idolska ta. Zdaj so eni ta glavnih potrok, ta v Idriji. A si videl, kakšen koncert so zadnjič? Ja, tukaj na mestnem trgu je bil. Je bilo noro. Ja. Najhujše. Nekaj je bilo, kaj vsem se je mešalo. To je bilo Dan mladosti, 25. četrti. To je bil prav ono, što so te prej jedere. Je bilo 200 let vojna. Ja, in ti ne šlo Ali čisto. ste tudi Idrija, ven prišla? 50 km. Koncerta? Vse je prav. Pršla. Ha?